mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Kawasivi na muyambe mai au sina ya ubakundukai Mbeni usumu ya baka mai bako Eu ngaviko isaulako Eu manilili au kirena meunga imbaundali Isaleila nungulaw au lili Au saini matengay na itasiri Yung daw lawangan na lako mekuha Ono na mailangan isiwi na koro Kaya narusala kong ngay may no muy tabi na nasumi bondo bondo Kuangani ko bela lizar mai bakalebo Reta bakalebo na vangu ameu kino sombu Kilanga no mi tabinga na somi bonda bonda Au lili au lako
Turang kena marama terus kena leo totok na tomando tau na mate lawa ne te to bagdi wa ya na obulu ndele ndule berto turang na itar to tal taka chukun na be korto to sar mai korro na ya kabdi ben garaba ni bulu bena kana turang na marama terus kena ngone leo ni sambulu ngone sa sibi kena tolu na dona miniti non tu salka kamura ga wal radio bulu ndo mata San Francisco na kabdi singa buki lulu na karusa bulu kalima di singa ni bulu ko tomba bagi bena kana turanga rono ndolu rosanga bulu ketolu sa to so tol sar chukun na ngauna keda ling ni koloko na ngono go tanaga kinda talanga en mata maingo san tanda to tala no bulo November o tinga san December o cha sampa tindo tala tega bubo en ndo tala na emba kibo yo pedela no bono mundo bin karabi o kinda ba kemuni nan do bocuk men ndo bono lo mano viti en bibu bal to sar lo mele sana tini kapa ndo bono sang lo tala kinda weekend na karabi tabi tu na bibu bal bo turanga merke en ken be state to sar bulo bena ka weekend to California man ken korturang me Sacramento en na be county to sar abang bulo bena kena Washington State mai Seattle kena via no to toka ni vinga rabito kina en mai na Washington State wata kina na be state tale so ni bulo bena kena kanta mai Pennsylvania en ka bena ni kuwa nuita kini to toka chukan na vinga rabi en be topu di wewe lebu oni vinga rabito kina kapata kina be kemri na maramatino ni siamo to banga mai vale pamutar to banga na vaga kabi en bono lebu Pennsylvania ne ka bena ni ko sino wete kina na be bubale main be state main East Coast en ka bina ni kuwa sabaka sabu isa to en wagang bula be kemuni en radio bulan do bata me kauti kenda bata mai kinda be kenta langan do bata chukmai en non to bata to be ready mata chukingo en live non to Facebook page ni radio bulan do bata kinda be kemuni chukan en bulbina ka kena marau en ka bina ka de bin krab din mata lolo ni mala langa besin do sam bulbina ka kapurandir baka nuni binaka na buku na mune siama chukumai thank you bro kapur waktu lagi na be to na mati lawan ne azura seru kasari ni bulu binaka binaka na do siama tu mena be kabi azura mai wele kutu mai lami do bulu binaka Alisa Natandra binaka na siama chukumai Texas ya Weka ni talangan nonton ni dua bacuk main Texas and state lebu ya. Ena kau bina kan ni bingkar rapi tintai. Ni bulu bina kase mai kulubiti. Ena buno ni bingkar rapi tokin ena kau ni bingkar rapi tintai. Masih ni celi. Ena wikam don turang maram matangkali. Mai kumi berata mai te lebu. Na bubale na nale vakan do sa bulu bina ka na suma tua koe ni kuila. Baga ni bina kacunga mai na korbo turanga mai ndela kando. Dawa samu mai te lebu tinai viana. E sayo ni mai kalambu. Sana ni bikem do todo kasar cuka ni na mate lawa ya. E na kevin ngani kuwa. Mai na raki Samoa. Na kena koro turango apia. Mulu bina ka tura awele. Marama tau. Celi nua magi. Bina ka nandu siama tu mai. Na via kabi todo kasar. Oda baka bula talanga birtu na mate lawa. Dora mat ser the lindi. Mai nandu puna lama ni bici. Liu taka juga kuki ana inside out. Tartau mai kita bagi juga na vida na bungi sanguti. Santa Rosa. Kalian lele usar tau ngolani na buku ni norto likinta pagi chiko na ngo ka tau chiko boleh na buku ni kena mai bagareta chunga oya na non tapu no lama niubici ni korto bagi tabi chiko dan hotel bagarota chiko mai Santa Rosa atau muria chunga mai de lagu-lagu ni tourism Fiji or mai suatu waktu stakeholders lelebu en buku ni bika usah tak chiko ya ni kena mai bagareta ki na non tapu no lama ni bici veira nanto ni business lelebu e merke tegu bucu kana mataka oreda ni orto meke tokina obo ni bina tala lag mento na nungu bro mesa tobat peni batumbai kerto na nona mati lawa kuki na kabi de bingka rabi dintai ro tsingan ni mataka orto sana biu ya ni merto na ngole ni Los Angeles le ndo tale na show vogadure kia ndo ngana mata orto chiko poli orto sama ni ngone list talani era non tapo no lomani opiti bago ni bina talanga pe wanga po pula korro bago ni bina ka be kapurandir na moto nanti the Buki family here in SFO dosa bulu binaka talanga be tinai Erika sabago ni binaka tu ni be kemuni na siamo chiko mai Sacramento na ka binaka di kuato na tega punta na ser nei kuki au sabaretak
Erto kuki bat gerto na inside out orto chico boling ko Santa Rosa klani lebu sar to baka murir to bol ya kambak di kuwa nandu atalembe kan norto gig wata ke so weekenda dan ngai baka sarau to kan norto nroni beba se puno ta haban tanam batili so tabirto kina se norto hotel ambek ngai ya ngai tu da kalain weekend na puno arto na rauni dan le so tabirto kina de tu tini bongi de tabirto Santa Rosa norto semberna ni ngole ani LA Bekem nina siamo chico mai go kuki be kemu ni gerto nono mati lawa lele biling andre Hey go na radio bulan do bata pedela nopo nopo nindo bing grabi ni sambulai Satanga muara basua
sa tanggamu, 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 sa tandola, 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 dolan, dola. Ona ia ia re, ona ia, oia mera totoro. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yang Baru besok hari mata Nama tamu mos-mosi ebaka Na vula sangai vandra Au niva lobori Mowa karai viau Nutu kuna vei kuna lomangu Lei nongu itau
na sona mataka Lindaru beso sa di mata Na matamu masih evaka Na bula sangai vandra Aun diva lo wali Wawa kerai au Meu tu kuna vei kuna lamaku Lei nongu itau Oi lei Maria Mau bossa mai lei au Nongu bakamba peteve Samai lusi mau mau Oi lei Maria Mau bossa mai lei au Nongu bakamba peteve Samai lusi mau mau Oi lei Maria Mau bossa Ya santi sa rawai Andi Maria elo benaka bau bosa matanga mai vekito ente big wheels kertono na mati law na makare na ka binaka ni ko sibi de tolu en tini kawalu na minute bang di teken de chunga de biokan lomani e baka no programa ndo ndando rongo da batatu en be ya kabi ni singa buke lulu anda babu de benaka chukin kin kamba de benaka e rua na mauli mat ken divine group of companies en buku non ro ando bito ko ni chiko kena ndau rongo di chiko ya na itaki mai betu rongo weka siti beni raturala na toso ni ngauna na makatali chuma bi kedra biokani sibina paana tina miniti entana rongo tatale nikina enduan itaki ni programo ya vikenda andar reda mantana puno na coach kenda kina turanga ni asawa tedi mai na yatu asawa balabungo na yakavi ni bengaravi dari teman tak betul lebih kasa ya tu juga nonton pun lama ni witi keladi ali besar na songko pakai turut juga nongo kan di hali siru tal tu nembak kau berita kan juga keru sebelum kelima tal ni kuah na ucinga ngoi bitanga na singa santa kita pakai tali oh ya na bulan November dan kita talanga sandi Desember saya kan lebu saya marau juga nongo so rau tal cunga pakai turut tal cunga lebu nabi songko di bitang lagi na bulan tu kunis kini kebakan tantu reta kan dan nonton Facebook nanda page ni Facebook sen nando ni pepo ya antanto rede tu nabi kamban di rando abi tambai kan nabi production video production lelebu nando ponua lagu tunga na baka mau sigani sudu ya lebu nga rasa vital ital tunga verno kanda anta baka ni bina katu ya de na ngol na sang ni dobi kan dan buku talangakin ai Juga ada buku di bakas sama ya, sama retail cungan go na feasibility.com. Wan sabangan di takat juga nangoni turang na Prime Minister ni sana siang norubitang lo kay Mr. BJ na Ryan na lulun tampan ni Rongo in feasibility rabag takat juga ni sana siang ni nangay visau o yan na itutu na baka bunilaw ni non damatin tubit. Lili usahabat Rongo juga dapat alisasing visau kinay. Antuan reshuffle la bagadur na bitan singa sauti atau di masangol making honorable Filimon ni Bosorongo main saat aratur juga na minstan ingele ramai tur na itutu baga bunilaw ya arto mani bol tak arto na Fiji Law Society kena sotale rabagrita ni rasangan ni dopat na bugu bisa uya balata ni si cukum baka son kisim baka ndo banga chukin na turanga na minstan ingele sabagrita na Prime Minister. And also Babalangi confirms there'll be no change to the AG. This is after he received advice from the officer of the Solicitor General and concerns raised by the Fiji Law Society. Asar kana buna. Arto sa apo sa takyani. Arto may na pola ni Solicitor General kay na Fiji Law Society si komante ni Indonesia Bissau. Sembici na ita honorable si Romi Turang at sumatanga. Hindi pa cuma tengah na tempano ya. Kembali tingu todo ko madara bitang lo ay nangononggo. Lebar tu no sabi ng sarang may lakam tamay honorable Philly. Na rani may kila na tagatakya. Nabakan daw nilaw rani dito ba kenta ba binakayan na di ba kasaba kalaw. Ya, doten na sonan numa
ndo tentalanga na vena numa tale so ya raba tarungin na prime minister wa kona reshuffle ko ba duringo oni ambo kila bala teman-teman di sing gazette gitu mati itu pakai kinta talanga salah ko en arang itu na no bosser ngango kemambale ne pagorong buka sauci era pagarita kan ni rasia kan ni authorized kan o yan release ya ka siang di pagadur tu ya pagadur tu without the prime minister's knowledge wrong. There has been no reshuffle. The reshuffle happens after the president has been advised. We are commissioned to perform the roles we are in cabinet, to look after those portfolios assigned to us. The release was just to show an intention? No, there was no release. I did not authorize any release. It was released without your knowledge? Without my knowledge. I don't even know. I didn't even see it. I don't refer to Facebook and all those things. Ano bika pagaro ita ko na Prime Minister Rombok Salim sar tsukuna kinapital no nangono ka sabar ita tumenga ni rawel itu nangono turang na Prime Minister sabar ka dur tsuk sonde bibisau tarung sarbira iya na bibisau ko ata porto kilatal cungar to na to mendele nemboya sarto aku kuota ka me pagadur na bisau aboreta ka siang ni sendo na nito vital no nangono ko klan din to pekan punu ay mai to mai bile del laptop kina na bingkarabi tsuk na tampan ni matin tu nangono go ya darong atalamatan na ikurinon ritalno. It all came up about the same time as the concern raised by the Fiji Law Society. I said, okay, let me look at this again. When I was sure that the legal advice from the Law Society had some merit, I put everything on hold and eventually decided, no, it will not work. It is against the Constitution, and I'm only sad that well, they should be very strict, the lawyers and the Law Society, while we have in non-lawyers can have spent conviction considerations. If you've had a conviction and there has been a time where you have behaved, over that period there can be a move to clean up your record so that you don't have previous conviction coming up again. Nangod diturang na Prime Minister Honorable Siti Beni Rambuka. Ya, libur na vital no sa pagadur cinggo na pola mata santa kikila cumingo nandina yana bikaya tu na political climate men no pono lamani bicara libur kaya tu no to buru-buru libur mantangan gonta nang kita buso cuma tani na kena satos cukup pampu sa ikatin kadio ni singa ni non rapa sa sata gitu cukur tu na mati lawa na Hamas mai na Gaza Strip enta nang vital no ini kina enan tu nang ngauna leka-leka mengontra kana nugo bob na kata kada bitokani no do bitokani chugo ba bumale na radio bulon to bata yo pedila no bono monitor bin karabi ke ba ni sangai siamo bo chugo mai ki mami kinta ba ke meni na le ni bumale ena kabi ni bin karabi enta inta ya kasar na oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran nantingit taki Reverend Aminio Balen Rock Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti by kamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa ana tinanamaniti by kamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. Ena muna nga una nalipo ni Nondo Soso enda sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talautaka buka sing ilutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua eraw ni buka tingoy kimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na tigina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa palang hindi baka na steak gay baka loka tabiyo kay na kuslo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng Bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, siya, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang nga nirito ulit, dilibot na kaya na kaya mukatalaw wasing lebo siya waka kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kinavitu ena kawni bugululu be kemadawe California. Vima mani ruwa na kavi kina tolu ena singalewu ni lotilewu be kemadawe viti.
e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwambi na Radio Bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kanda u Dren no tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Diwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kena le waka semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mate di katumba. Ai, kemo to bakando tunga me biti. Sa waka matalau na nomu to kobati. Sa lemo na kemo to tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kena urnibondo kena mbele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat wele. Doko na nonda bisnis na ngoli tau kay Amerika. Doko sa mai. Do mai boli na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Sabi mama dulu weekend na tulu na kaloko pambulu matanga di biso na weekend ko na kabi na ngani bulu na ka bil sau na sa wale bu torong wek na siya machumai na kabi na ngani kuwa bakata lang kina be ko maramba mai green bray bulu na kan di mai ko mai suba baka nuni bina ka chuga na nugo ng karabitabi oni bin karabi sa toki na kabi na ngani kuwa au bu Britney lutu na singa bulu binaga marama ubu binaga na siya machumai na kabi na ngani kuwa nugo weka emosi na sibi mumbula baka nuni binaga tuyani dora ser men numiki na oira vengra bichiko retiko na songo dona songo mbula baka dora tal sungango ma de chiku boturang melo batu dora chiku na kali bertuin nanronga oya na andi nanronga ke na bosa aureta ko soni tamba klani baka dora chiku beka na koro baka turang nondra chiku na iya mai werinindri mai na koro baka turanga mai na hinga toka koro na puna baka dura chumbe kina keba ka undonu nyungureta kan na rara o ya uklani rara batanga do baka dura toki na biang bag saoti ya saba kan ni bilang tuyan be kem do turanga weka emos na sibi ke kemuni to do sar na veokani oni tiku na songo ni andi nanronga ke na woha na ya kabi na ni kuwa baka nuni bilang talanga bi cek penisoni kin non ramato bubale baka nuni bilang talanga bi skelin na watu mumbula wele di sambulo benak sa bole na siya machuma na kabina ni kuwa baka talanga kibin na itamili di mai benak sa bole na siya machuma na no to city lebungango San Francisco na kabina ni kumbulo benak tari singoro uji baka nuni bilang to na bugun karabi tabin do ser men numikina timnitikina embaba barotu na sot na madango kawalu tiko ni timi sa ikoe o keto ni timi ni ngoni pula inkede na yada ni timi o yana vea sana dhangi lamba kembali ke bakan baka valang itak beka everywhere harikan wele vea sana dhangi lamba kembali au bebi wali nga berto na wekango mai mbae vina kauji wakati lakini be mila my cans my cans my Australia ngo waka nuni vina ka tuni bikemuni na kasagabole buna bito kanichiko en yaka vina ni kuwa ya me wakanga ni baka dorchiko na songo vinaka ni asana baka turanga nanronga kina posa santa na do mata na sere mera na numi tu mandani kina na yakap di bingkar rabi na go bang do tali weekend of big wheels ko yaw na ngone may nanronga
Ke baka o bondo ose, se o bondo lori, se o bondo motopai. Tona ea do bata kedenga. I chumba ni wai, Murumbula murudola bina. Bula bina kanaita Luis Dexter Corritui da Kauma i Sydney, Australia. Ndana serve numi talanga ini kin na lubengo mere ulangio kanta. Ena e kai bina ganiko. Sana no bata na serve nan rongango. Awilie na ya saya sabakara que cobondo o senta umbale se cobondo motoka konayado ngainan rongana bosa so era kaya
Beken mana veseni kotale Munreni dani mai wae Betala no mana usoni ua Para biru matalau Kami rabe yang nambani ongo Kasere tu na ve dola ke vena Renrende tuku na wakabosa Menomani alongumo Pero sere tu na pe kambula Pa politike rao Sama mana lautia Rono mai nusunu ni nongurita Tukana utagu na kena moga malumai Masini vese mati tunanda Angini vasunden dendina lebakuai Ambai kilani kosa begitu Lemanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelanggu sama tegua Bonda baba kewangani berata Waktu mayan nunggu bakasama Mengundingi manggai makan detakiau Mengundingi manggai makan detakiau Turun kena barama taru kena ngone leo he otani la mabi gerto na mati la ola totoka na nrondo langi ki no to solo ne kena ngai lagi tan tabu mai ko andi bula weekenda na yakabe na ngani ko boy tini ka wala miniti me bana kalo ko be tuku oni ba ko tsaka chuku mai enda sana rongo da mande ani en non de rongo mai valli songo Ongo nai rongo mai wala ni songo en a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Sabida ka vida ni tuku chiku sango men kaziba kiadi na kabe ni kuwa mai ni karusa blu kavitu ke ni karusa blu kawalu ni singa wayana muni manda o sargango bulango kotoba mai na walu ki na tolu na kaloko en na kabi roti ko na singa wayana baka duru chiki no yando na conference kaya tana chiko I still do marriage conference ya ke baka ona be ngole na conference go ona soma na kena pass o ya na 2-day pass
per person donan rau basa nga bulu $1. Ke mabale na I still do marriage conference na 2-day pass donan rau basa nga bulu $1 per person. O ya may na walu kina tolu makatakan tingni singa karusa nga bulu kapitu kina karusa nga bulu kawalu ni bula nga ongo. Ya, ena baka ko en 272 North Bascom Avenue. O ya may San Jose, California chingango. Discovering the way God intended marriage to be. Orto buto watan conference ngo ya na Living Water International Christian Assembly. Ka orto na bagay tayo chikin orto na ital-tal kedeng go. Pastor Moses and Catherine O'Connor. Watalang kinabe Pastor Manasa kay Senimili Kolibuso rongwal sarchumay non da Banua. Lomanyo na ital-talang kasi na Faith Harvest o ya may na usuri. Kaya baka na mutikite, na buku ni conference ngo, girita na nabong talibon ngo, paan 25, rua diwa, vitu saiba, 2 diwa. Se, ono 5 saiba, 2, va vitu saiba walu. Na itugu matata talanga, sa toka na nonton roni biapa ni radio mbulon do batar ni ngol nga kina, gore talikina na itugu semati, na buku ni conference oya. Do talaga go kila sa bobo lang sarcho kami na Halloween do na trunk or treat go orto mbiuto batan na SF 3rd Ward Primary oni sa suri tukin go community tubutu bambimbich go ber nangone en buku ni Halloween party go kana bogo durchu ko en singa bakarumbu kasarango na ikaon ni singa na bogo durchu ko na Rua Palima Ludman Lane wayana Millbrae Chapel na kena parking lot na bago dito chicken na yan Halloween party yung go katugon ni mondaren no costume play games na total tunga kina na photo booth music and fun gora besuri tunga ver na tumbu ka se tokor na muningon sa ngon lai raningole ne buku ni Halloween party go beach go bikom na tumbu na Bay Area ni sa sureti en buku ni trunk or treat Halloween party ngo en sigabaw rumbu kasara na parking lot ni Millbrae Chapel o ya en Rua Palima Ludman Lane o ya my Millbrae. Dua sakta litu tu weekend na kabi na ni kuwa o ya na Vesureti en buku ni dua talen na norto bamboton beka ni norto na Mbula Bay Volleyball Club California. Ngo na buku chunga ni do na norto fundraising. Kada baru kita chunga kina na kakana. Ya entana lebulenga na menda ngunu ke na yangon food provided by drinks and grog. Na tikite ya $5,000 may na 5 kinandua na kaloko na mataka. Tuna lang asir kina na matilolo ni Obi, so sa tigaw ni gol, na bonga ki munia, chuta lang kino DJ Ronz, na pagadur chuka na Rua 52 diwa, Main Street Hayward, California 94541, ndona ba kapag tokay chuka na Turf ba, ukila ilele buer dalat na kena pagadur uchia, ndo talaga na nondo fundraiser. Orto na Mbula Bay Volleyball Club na bukungan kena sa habol tigiyo tsara na tikite yang go ni bule ron nomuni ni se singa toka na Banua ratangan le saraba kina na matcher bina kana bunga ke munia en ikabasar ga ni singa ni bulo November ya na 5 na kabi kina 2 en matanka na buna na badur kina mai Hayward na Rua 52 diwa Main Street diwa Palima vandu bambota sa chiku talanga ni tugu kongo en nonton roni beba ni radio mbulon do batang. Endo talaga na itugutugo maberto na New Methodist Christian Fellowship na kabina ni kuwa o ya endo na nondo vibalutaki na Canada USA event dates and venue ya na singa vagruai ne katika wali singa kina moniti ne karosa ngabuli singa na bulo November na program da bodirkina church service and about my Canada go my Winnipeg and a Mitchell Community Fellowship Winnipeg my Canada and ik rosa blu karuan November sana toki my Canada
sana me bagadurin dona fellowship and talent session with Dina and bagadurin Yam Buffet and Grill and Vatulan Rau Florin Road de Sacramento kembali mai Winnipeg tega mai Winnipeg mai Canada and ngengole mai na Korturanga ke California Sacramento ne karusa bul karuan November mai na Singapore rumbuka na karusa bul kava ke na Singapore wai na karusa bul kalim November non da lutu bata and bagaduri San Rafael nga en wala katong gobi ken to in the city na embassy suite na ken conference room and 272 McKinney Parkway San Rafael California 94903 abambote ni kebaka undo nuro na chuki na raw na ngasilebu kena rendi ngasilebu ni songo lutu bina kongo New Methodist Christian Fellowship ya kebaka be vida tale na ebe sombe kana non tabaka taro we kan lomani en buku ni New Methodist Christian Fellowship Vengo mai Canada ke to Amerike radio vitartar vital talangase Simeon Mbale nambon taleboni vandu lima walu vavitu tolurua ono lima seve netal talangase sabe nada tuivanga vitu saiba vitu lima dio saiba lima ono bambota sa chu talanga ni tuku usangi kadi baka uchingo en rongo me pali songo ando chu talanga na bunwa ndo baka birkina o ya non ton roni vepa en radio mbulo do bata ebi ni tuku ya to sa chu me bikenta na kabri vin grabi dai ni sa boto ko bikenta tini na miniti boto ko tini na miniti me to ya topa yani o ya na aua ni vana koloko en non to salika kamburaki vata bagabuvale o ya na radio mbulon do vata mena ko chi kenda vata tigo mai ne o pedelo novo no munindo ni vingarabi en e kabi ni vingarabi e nai do ya robina kana marama naita do samba di ba kusa ive Yandra naita kita sele katalo mande na Orange Lounge maleka Gorsan badi kata-kata binakasar tunga toboy simpang bakau gai wai dala tu kinambat ko e serengan kori sono ngono santa binakat serengan akenta kakana dina to zoko keba kitu sana berata ne boga singelebu kitu sana gele boga kabi ngaya ni kena na Orange Lounge katalau boga singelebu se boga kabi e baro te kitu boga mango sangai to toka na bono ni kana mai na menda to identity kena boga singelebu se boga kabi me bokana boga sekera na sui ike te buteke roro boga lolo keina vida tale girara mo klana menu ni singoya na Orange Lounge tolo dua Orange Street Santa Rosa en dua tala na tamari vingarabi ni Divine Group of Companies dola mena wolna kloka na mataka kina wolna kloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge tolo dua Orange Street Santa Rosa beba kasar nga oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau e dua beiran ng tingitaki o Reverend Aminio Balen Rock Nama kemain na nonton programu Bagamadhawa na toso ninga una. En vengarabi ni City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tinam niti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikan tuwa ana tinina maniti vei kiamu ni mai viti. En veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en Radio Buladobata San Francisco. Mekoti kanda batamaya. Boleh binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maulimat ele taka kina endona nito pakataka kana lelai no le uku taka pakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi Oi, o dia bakasanga erto bakasanga telanga ora to sarara saranga go enta so mangana kakana esen enta so manakena bakanya takina olo Oi, okay, binaksaraman dakilatiko Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalelai. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O dami matutiko si Sen. Raw sara na mga levo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance.
na kamba ni dondo ngai no so mo claim e na loma ni rosa nga bulu ka pane aua ke sa mani ata na lenga ki sa o ti rua na mbaki. Siko mana website ka to ngori si text by kina wasi no walu walu wandua tolu tolu walu lima e na kena itu tuku matela lai. Lincoln Heritage Life Insurance. Dendram beka nangola ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo si tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Isa maindia monitama na linganga Bretano bibini bomba labu Auna raiki vita na etabuda unia pam Sai kondia na nongo salu Ono na kaloko nilutu na kama Kara na suluni abi Na suluni ambe na kituke turaki Tuitumbera nondra kambani Isa maindia monitara na linganga Bretano bibini bomba labu Auna raiki vita na etabuda unia pam Sai kondia na nongo salu Dau makandina na roka na marama Bula seka rakarawa Mindandaura ira embo iri na matana Uni nongo mai morete tanda Vilani vula So e bambe vake tu kau ni kuila So e sisi sombu kinda imba Isa maindia Oni taura na linganga Greta no wibini bomba labu Auna raiki vita Na e dabu ne avana Sai kondia no nongo salu Isa maindia Oni taura na linganga Greta no wibini bomba labu Auna raiki vita na dabu ne avana Sai kondia no nongo salu Isa maindia Oni taura na linganga Greta no
Niyo bulan dua vata, mekauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wasea yani. Seto kamai Winaka kemu irai-rai Iko ulat na sena Diva meu tau kena Ivila tuna ula Eta timbi tunan rauna Kena sena maleka Aun diva meu tau kena Talendina Niuraidi kemuni Kunimboi vinaka Maeseni devuna Esa rimba rimba, esa ula mai, na mutu
Đâu mô si ta lô vô linga đâu ai lẽ lu ni na đuôi đi kem ni Di villa mekana yambaki Pula e mele yaki ni sotawa Pula e bora bora Niko tu Yo sandi sarni talo di rosi ke ne obo ya bikin tanda kabri bin karabat indai ya simboi ni zangi tokalao en radio bulun do bata si bikin tanda pa en tini ke rua na miniti ya sa baka kilatal nga bikin da rubio kan lemani ni sangona mendarusan bagara rongo mandeni kinna oya non dango no baga mazawa non dango no bata ke na kanda city beni raturala en programu da rongo da tu en ve capito do sar ni bugululu oya na toso ni ngauna baka bi na tagi chukuna no muni siamo chukumai na biokani ena kabina ni ko pambulu mantangani ve na upasi panene lebu na kana siamo chukumai steri marama my American Samoa na kana siamo chukumai na bono baka Samoa baka merke wata laki na pe latilata na wangali bakai na kasabo lebu na siamo chukumai na city lebu San Francisco ilaiti leuta na korba turang may mata dau te lebu ni bulu binaga sakase na kana siamo chukumai na kabina ni kuwa wata laki na bitau tawang kengalo ndona serre merto na ngeno numito ni kina mati laula ni mati lita kaimbau imbulu bina kama mai serne mai Australia tawa kengalo na lomo ni market no sorry wakatala kina bisteri marama mai iya au sabore ta cochino ya mi American Samoa na ekabi na ni kuanta sarongo ta sarmanta oyano nda toso ni ngauna ke city beni raturla ke dabo bina na company binaka oyan divine group of companies ke na mauli mat non robito kuni chiko na programu ya na ekabi na ni kuwa ongo na toso ni ngauna ke city beni raturla en veto koni ni divine group of companies San Bruno Kavaba ke na mauli mat. Sa malo tolu ti nai walu mai Palestina. Sa tumbo da kasara baka totolo nei wili ni maboa ke ira na mate. E baka bimbi ve ira na batikan di karate ka buna nai walungo mai Palestina. O ira na Hamas mai Filistia. Sa madana menrawai, sa senga na kakana, sa
sinai na be vale ni mula ke na vale mga itau ke ibeira na buetaki. Sa rusa na non ritiko-tiko, sa vagarewa na roti ni bula-bula, era sa soro. Ia na non takawai, e vale tira na itau ke ibiti, era se tiko mai Israeli. Ke ira na non da soti e vengaravi me na toka lau e loma, baga uesivi, e na roku ni ulu ni vanua ko e rimoni. Kai roba somutoka, nan rano mai kalili e na vuoli ko ke Israeli. E da baga vinaka ni rasa baga levi o timai, e na madha wa saoti. Na we kanda e rangan devo le mai Jerusalemi, e na ngau na kakatambotikina na iwalungo mai Palestina. Ramondo le sutalenga mai kina e tini katolu mai Australia, tini kaono mai New Zealand, walu mai Samoa, e rua na Filipino, ka rua na Pasindia di Canada, e na ilakoya di Fiji Airways. Ungo na ilakolako di buka karabaka toka na daw wala itukutuku e na Jerusalem Post. Andi sebeba wili ke baga lebunduan-duan mai kia, ni Miracle Flight. E dua na wanga buka sarayan ni viti, e tako sarayan ni rasa senga ni buka, na vei kamba ni lelebu ni wanga buka, e na vei sai bura-bura. Ni oti runa singa, e rasa soro ng batikan din Hamas. Ni sa senga ni dengo na baga lutunga sa ukurotak, kini non rapanua, kina non ritiko-tiko, may namatay walu ni Israeli. Sambukun ruan-ruan talenga karasato saya ni ki Gaza, namatay walu ni Israeli, natangi kini arang ililibu. Ia may nawasabi mama, rapana-pana toka may kina, na manua, karawili talit yung nga kina na manua ni Merke, eratiko kina na ngaunanggo. Sasenga na kakana, sasenga na menrawai, samboko na liba-liba, arasabo ka rewata ka na isulubula-bula ni soro, ni rasasenga ni rawata na iwalu. Iya na kenre wili-wili na mate ke na maboa at toro da kesar. Kasenga wala nga ni balitir na leo ni mate iwalu iratalenga na leo ni banua. En non rabe corro, la Filistia. E so na matan itu, beba kata ki choritani kina tokalau, Lepanoni, Syria, Keitaki, en abualiku. Kabakaki na kinadeva ko ichipita, erabia be bukeni. Ya sa tamusuka kede ko Israeli, na bila ko yaki en unisala, e madawa kay na wasa-wasa. Revia be toso e gitikongo, e so na matambatikan di bewe kani kay na Hamas. E bakata kira na Hezbollah, na Al-Qaeda, kay na ISIS. Sa ambala busara na bilir-bilir do tikongo. Na panongo, e atau kena endua na luwei ame, e dua virto na lewe tolu na lubei noa. Na lubei ya meongo e ada no kenani. Sama kubui noa. Ka tawana na banua kinarani choritani. Kanga ibuka ya dana ngabe iko ya meraubi ya dani. Sama ni adana tiku kino kenani. Era tumbu kambulai ke na nona kawa. Medo basara na ngauna ni e parama. E na non rausala ko e ni keisera kina bonua e alataki kalakitiko mai sikemi. O sikemi ongo e bolai e na kusipili ni choni waseba ni kosaika ko e tiko ngana bonuongo. Enda wilika na non rubelela tiki na kalu. Beba kai koto na ibuga tikibu. E belela tingo e raka na kain kenani ni rasenga nikila. E baleti raunga o e parama ki na nona kalu ko choba. O ira na kai Palestina e rakila i koenga na non rangase o kenani ka tawa wanua tau mandai ke.
Sawa tiongo e lima na undolu na embaki. E na ngau na kataka sa kinonoa e na ulu ni bonua ko ararata. E tolu na undolu na embaki me na ngau na i Mosese. Kasibia e rua na undolu na embaki me na ngau na ni Jisu Kristo. Ambala besar na ngau na ni bilia de ledabi atu tikongo. Na kauai e tiko me balitira na nonda sotia e na ruku i erimoni. Sa wakareita ki mai, nira sa pana talenga ki Israeli na Hezbollah, mai Syria, na panua ka tiko kina na Golan Heights, na itiko-tiko ni matambo se kei bura-bura, e rayan rabatoka na nonda sotia. Sa wakandeita ki mai, na itiko-tiko ni mataiwalu e suba, ni sangani abalati na non rakemba na non da sotia. Da boga bina-binaka na ituku-tuku ya. Ia enda boga bauta ni nanga ibe itago makikina na matambo se kei bura-bura ke baka engan rebi. Me anrabi na non ituku-tuku na non da sotia me na Golan Heights. Ni sato sotiko na ibalungo karawa ni teteani me tareira na bei matani tu taleso. Enda kila ni rau se bulu titikongo Rusia bata ke Ukraine asitika bubu na beberu eri ni ambaki ani saoti. Kasati ko na ribambi ni rawa ni tete ani kina na iwalungo may Palestina kaya do ani kina bebo no baga Europe. Kesa bakakina rau sana duru talenga mai kina iwalungo may Palestina na matay walu ni Barani se ke bola tengani. Dokteronga, bagay bay ko China, o Japani, Taiwan, ke Korea. Nanonda baga noi ni na yado totolo na bay baga meutaki me mondo na iwalu, na bay matematei, na bei baga lolo mataki ke na tiko lenga sa yado tiko ngo may Palestina me rawa na bei sa ututaki. Senga au senga ni kaya ni rawa ni mundu baganduan na bei bolu-boluti e na toka loeloma ninda raile suba na balabu ni ngau na era bei leda tiko may kina. Na matambo sa kei bura-bura sa talayan ni kina ibon no eso anda sakila talenga ibiti ni rabito sa kina nonda sotia kina besa ibura-bura e na buku ni tiko ya babala ko irana nonda sotia era teko bubenga rabi mai lepanoni ana tinika diwa bitu sanga bulu kawalu kara stomana tiko ngana itabindo kaingo e na besa ibura-bura sakaribe tiko na beibu mekameutaki na bonua o Gaza me rawaniado na bei mosaki. Sandrenrembe ka me kuna na iwalitunde ini lenga bongo me randu inre non reile kando itakenra. Ya ko ira sarangana leo ni matambo se ke bura-bura era sengan intua batarawati. Ena rambe ka ni taro bina iwalu. Kalabu ni ngau na rabi iwal-walu titiwa kinango me na toka loeloma. Sanandrenre menta bagang bauta ni narawa ni kune na kene wali. Ya say ko ya saranga na kaya na ibola. Ni nayado na ya babala karabing bole-bole na bay mata ni tu. Sa irang gore na ibuka takila-kila ni nona le sumay na turanga. Au kaya. E bagay bay menta sa ate wara kamandanga na ngauna kaya lata kioya. Tabaga bina-binaka ni tarawata tiko ibiti na bei sa ututaki. Era sanga ni marauta kay bunga na bonua e bura-bura. Au nanumati ko na bonua ngo Israeli kay na bei bonua rongo kakilay. Awangan de boliki na may kaya na bida na ambaki sahoti. Bete kabuya ni may Tel Aviv e na nongo yado yan ni na tinikarua na kaloko e na doon ang bongilebu ni Bagaraway. Awabonda yan ni na Korean Air niya sebeng rabi boli ibiti na ngaunoya.
Kaula ki kele ki inchion na roro ni wangabuka. Aunga ila ki mode na ndua na hotela mai sou. Aunga tomana na nongu ilako lako na mataka kataraba. E tini karua na aua na buka mai sou ki Tel Aviv. Teu kele ani au sahabondo sara na ndua na motuka. Me kauti au yani ki Jerusalem na korotamu. Au senga ni boa madwala takarawa na nongu marau. Ni usatu ruma na korotamu ngo Jerusalem makawa. Au mutuka yani na kena vei salatu. Au sambutuka tigo yani ngo na sala kamuria na turanga. Kina nona kauvela tai. Da Via del Rosa. Na rua na undolo bradada na mbaki saoti. Au kindadala ni saka di maendua Fiji, Wananabu, Wararasa. Na matata ni ngusunya na turango na numasarangan de tauke. Au raya ni lalatu na ngoni salah sambong ilebu na panu. Dua ngana turangan duru tu main natai ni ngono salah kan dua kaya lalu tiko mai biau. Au sangan ikilai koe. Sanggai kaya biau ni kiro salu luluati. Yo koe anda uboli taki aya ni sasaun ni elo mai Jerusalem. Kakilai raboga bina kana nonda sotia. Kaya soe rongo dati kona nongo itukutuko ko. Eke mani nawe kanda nonda leo ni mataiwalu ni sali sumai kea. Etuku na beya woko ya ni sobe ke mani. Esitiko ya ni kea na norendinau. Teo ni namani liu stalikin na nandua na ngauna. Uasamba ungande sa repedeliam mula kiduru manabali ni manu-manu ka sudukina na nonda ibogambula. Ula kisaraba na imbulu-mbulu ki Recheli may rama. Recheli na wati Chekope. Saraba talenga na longa ni sila makawan ni puasa. Kaya kinabe irudi na leo ni Moabe. Mitomi ngakin. Wala ko ba na ulo ni Banua ni Violibe. Kasi ko ba nabal ni Lotu bakay tamera na were may kinisimani. Wala kisili matalengana wa itu'y mate. Karay liwat tilot, inisenduri masi matungay na panuaya anduritukin. E kaya nakabia wendo na turangan ni naitasiri kiro wala isili matatoka na singalebuya e turangan ni nanggara. O batilia ay matakala. E kaya matagali ng boto ni Saulo ang darutikukin ngo. Rautiko kino sotoma ke Komora. Rosalo tun romutu ng boto ni Saulo. Au baka nananuli sarataliti ko ki Israel di kinabi katale maroroy tukin. Gona bano ay ang bula-bulikin na Kristo. Mezo ba na nonabdan beti kalivari na bukunda. Iyo ko Jerusalem na kortambo. E na baka rusay rawali ni Samode. Bulan
E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren no te tube to seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nomni boli-boli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Den rembeka na ngola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo na bima manione na kabini buku lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e biti. And a radio bulan doa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Hey, do baka tolo tiko. Do saya lupa dina. Sabar mentangan to boli gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini ako na store, wala ka tungang ko maulimat. May binaka ni satu ket serngaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binaka boleh roti kari bateni kina. Datu birto na bisi nga kari mateni, said means kena sausage roll. Gaya rito makuntal nga buka sangay lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para rau beka kena do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wala to mada kina mauli mada. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kena bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu rau talang ni kota nom ni boli ke bawang ni tigo main na Marine se Sonoma County, kandendre nom ni vila baki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matai lalai. Mau 5 dan 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nanonda viti, ke ngasini buli paulangereki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule, be mudo e Amerika. Tini karona kaloko ena singale buli baka romboka, be mudo mai viti. Ena radio bula tua bata, San Francisco me kauti kanda bata. Ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa sianga sarangan ikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitan ne ka koni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua chutney gelago pata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se onga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito li dili botaka ni kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabitan longgon na ngauna na sere. Sa dotu na ngau sontok. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lagi dita mo nando dito ka. No bita kani sing lalo to sunan tangga boka. So ba go sini naket lalo tal ngabo. Ni sambul binaka. Sama mai ka wasea ni na radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka be kema da way Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borawai be kema da way biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
Bilang sa cukup balik na bitokan na kabidi bing karabi tintai en ridi bulan dopat kiba koni ridi antun don mata serbu unta sana por rongo teman tugo atan tau cikon dewala kin sau rongo bagi cikin dan domoi kerin tamu kira non ditoka dia na kabi na dikua dereri yang kami dan rongo teman tani konton serbu usar weekenda dan rongo teman tani talon ni soko diriongo na kabi di bingkara tintai bakal ni bilang tu ni bikau di tadingku mai na buku namu di bingkara cuma mai ukaya na kabi bilang ni kuah bakal ni bilang kabi arto na mati lawa rasa macam mana kabi bilang ni kuah na tu selaka kabur lagi bilang na radio bulan 2 bata San Francisco mena kauti kenta bata cuma na kabi bilang ni kuah bakal bulan cuma tengah di arto na mati lawa ne lana ogali bulan bilang tali San Francisco klan ni tali takkan tal noya bakal lagi ni bilang ciel leuta kay malalang abis tawakin galo baka nini binaka ikem ni todo sar cuma na kay binaka ni kuwa re sar cuma ni satu sar cuma baka tol kento to wili ni mato bubale na ngay do nang lag saut ya satu dak talan do ndolu na kento wili ni mato bale na buku ni non to bitoka ni binaka ke tondo kere cukani o ya menduanga na laika ngay wasia non to bitoka ni ena vi akabito to sar kento na sar cuma mingo baka masuci kento to duanga na like gay wasi amandani non to bitokani en kabi de bingarabi en de ngoli talno ni soko diri oya mai virton na mati lawa totoka oya nande wala kina sa undon non to single debut release songo sangai release tagi sartunga weekend to mento na sarap mandani en kabi de bingarabi din belum nak en Rose Hoyt watalan kin de langi baka nu bi nak en bu de bitokani na kabi na ni kuwa Somos tabe uni elamini
sevi Senitangi mavia Mboroya Abesuki na kemuroka walenga Sanda mulo raki autunga Ausaru inda mosita Senitangi mavia Mboroya Abesuki na kemuroka walenga Sandau mulo raki autunga Ausaru inda mosita Senitangi mavia Mboroya Ausaru inda mosita Senitangi mavia Mboroya Ausaru inda mosita Turun kena marah betul kena orang lewat dan kata-kata ni bau dan single release ya. Bertu nama mati lalu ketok na dewala kertu nama mati lalu ni kirim tamu na kabdi bin kerap intai. Dapat bin aku juga dapat bin talent di son darong waktu juga bin turang anda ulang ser main nonton nonton lomba di bici. Sabab kabdi bin aku tadi juga ni raw ni main rongodi. Na kabdi bin aku ni kuat en radio ambula dua batam. Kau nak tarong juga nggak sabot kau bikin dah etini keruan miniti. Ni bosot tini kapala miniti me lima sa katalangan na kaloko nui takini totoko chuko non da ve mbulung ngodi chuko bago bumale na yakabi de bingarabi ndai ser tara bago bago mbulu chuma kini bertu na mati lolongo anto mbulu benaka na mati lolo ni tini Eric benaka na siamo chuko mai sing nui de talanga kina be orto na mati lolo ni mala langa be sertu kere chuma indona serre Dau wana la komeku sanjina numiki no mere la lama madre ya otali de reikoti vamos ter que pagar no va watch back do tutase maramu sar bangan do tutango tali de reikoti ke Margaret rangi nimbua do mbulo benaka me Australia langi F mbulo benaka watalan kida be na la na wangaliba na vakan ni benaka de buguni bitokani na bukuni nom do bisa matal chunga mai na ka be ngarabi ndai ya okelani ertu sabi tal chunga beka na kai bina kani kunto pekan na puno arto sala kini serto mbati be tiribu ngapa kembala porto na bulungo mai Australia me pakar to kerkere san dana rongo tamata na serre mai be turang kai jumbe raki man koro bako turang mai bisara mai rewa ki undaule wana la komekua arto na numi chuga nikina pokam bimbi na marama to siama chuga mai na kai bina kani ku so tal baga sara vital tala chuga ngonongo so itu turtu baga malu na way matanda so baka isa tu sa buka na wang gabuka sa sirin tali na wang mo sa no wende buka sa kyo to lewana la que onda lewana la come Daruti
Au salapi au elo manita kali nanggubi kona ua erasa kuitaki kalau na bulan nangguka masih mailan. Au salapi au elo manita kali nanggubi kona ua erasa kuitaki kalau na bulan nangguka masih mailan. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gele bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menda tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka na ngola ni kibalilo tera buku ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana maki-mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku keti kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo si tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarama da mabulikin ang doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakira nito ta, nagkatil kabitu ni Agostita na 2022. O sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. E sengat tali ni bera, sengat sarangan ni bera paling lain. In time sarangan mai. So tan tali wara ka tala tunda wara. Ko tunggo. O salah lo wa bengo pa binatak. Nakambani binakang ko na heritage clinic. Ni ngona binaka sarangan sengat tali ndo nakaya. Pakatara tutu na kena. Baka na kena pepo wog itu ta. Kami somi na kila kena timber na vaka sen tubi kena ila bulle waya minta samu kina kisi na maron kina ngona mojuri paling bula kakira kar taka bodo na inso Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga so mo na claim na lomo ni rusang bulka banewa. Kaya sa ruwa namba kiyote na policy ngaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itu matelai. Ai, kemo do bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na naman do kobati. Sa lemo na kemo do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kena uribondo kena mbele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai boli na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California.
Isanti saran do malau di tu suba nangono todo ni andi seni tona bodin rokan telindo kindoki. Abi kan tada kabdi bin karate bin dai. Asibi kan tada 5 na tol na miniti au kita bai kemani ke bakoni sanga indo ba chuma na wasi ngono go. Non to ngono bata na radio bulon do bata San Francisco. Klar daba. Sa reba ka malo to ni bikito malolo na ke binanga ni kuwa ka sa keto tegu bakila talanga. Nambata-mata siya na ndriu na kundu-kundua. Na vida na kabi. Kita sahabat kan nanti kue cinggo ya, nah kita yang juga nama takalai na city, untuk tosuatu na tolil, santo wakil asar kan bata-bata, en city libu gombal tener tukuna, ni dapat tu en tombal lebu, o San Francisco, o sea tokar rebita sartu na tombal lebu ngo, kue ako santo pagapun tu na kan nanto wakil itu na bata-bata, en bingo na todo kasar. Awa bagari taka cukup ni ele weekend na walim patambata endo tuzar tunga na nonda webol ni kurwe awa sa bagari taka ndo ngona endo itu ni vale buklan na walim patambata banko to bele tuma na kede taka taka do wador tu ir na weekend ir do asiwo tu na we wong ningol ir na weekend na Asia torangan do na warasan roka sana kota libingan na ngana sangga mo sabat tabi nak sangga mo guru tutuyan. Anggo ko biyo, hai, ko injin, ko embeka ko ndo ba buno tume kata-kata binak tunna batan mata kanga may doko tu yang ondelo mai. O klan lele usar. So tu na jinja o bito bata kena ti. So itu na garlic. Ronyo sangkar bata o lomba kena moli o baka ni mati tak kena ni mati tak kata-kata kai. O chao gai ngunu tu baga malu saba kili sarchu kana mata ya nang gunung go lele busar chugar sabang kara chuke nang tap manta mo baka ngata kamera ni uchki ni bio na mata sen ndriu ya ndo talanga ka benaka bimbi kan sa tunggo e bono tan reno la kamantanga le tutubi ke moni na sauna bathe ona no mata sar la ko lindambi tukin ya o bakila na buno sana ngona tanto bagador aki bakaki no mando bunga yochi mai o sa vakila sar nga mai na mamman den yang ngumni en vingo no todo sare ya en songa karo di bagador ke bakau ni bakila chuk na mata mai be kemuni se on ni bakila chuk na mata yang ngumni en vingo no todo sare to boleh manda ona vakila na ken bulum-bulum na katal mai